Na području Severne Mačve, istočno od Drine, a južno od reke Save, na teritoriji opština Sremska Mitrovica i Bogatić, smešten je rezervat Zasavica. Prostire se između naselja Crna Bara, Banovo Polje, Ravnje, Radenković, Zasavica 2 i 1, Salošnoćajski i Mačvanska Mitrovica. Ukupna dužina vodotoka Zasavice iznosi 33,1 km, širina vodene površine dostiže do 80 metara, a dubina joj je pri srednjem vodostaju oko 2,5 metra. Specijalni rezervat prirode Zasavica stavljen je 1997. godine pod zaštitu države kao prirodno dobro od izuzetnog značaja za Republiku, prve kategorije. To je reka u dužini od 33 km, ovde u Mačvi, koja je staro korito Save, staro korito Drine, ali sa apsolutnim uticajem drinskih voda. Te drinske vode su izmedile neverovatan biodiverzitet, tako da mi danas ovde na Zasavici imamo 196 vrsta ptica, imamo 25 vrsta riba, od koje je najpoznatija umbra krameri koja živi samo u Zasavici, imamo oko 700 vrsta biljaka, od koje je jedinstvena aldrovanda, koja se smatra nestalom iz Srbije 90 godina i mi smo je našli ovde u Zasavici. Za Zasavicu je specifično da smo ovde za 13 godina našli 21 novu vrstu biljaka i životinja za Balkan i za Srbiju. I naravno sve druge životinje koje ovde žive, uključujući 6 vrsta zmija, 9 vrsta žaba, mnogo zooplanktona i mnogo drugih zanimljivih stvari kad je u pitanju priroda. Odmor, rekreacija, plovidba brodićem, osmatranje i proučavanje prirode u specijalnom rezervatu Zasavica ostvarljivi su za sve ljubitelje prirode. Organizovan je i boravak đaka i studenata u cilju proučavanja prirodnih vrednosti kroz jednodnevne i višednevne boravke i stručno pripremljene programe i aktivnosti. Tu su i druge individualne i organizovane posete sa probanjem kulinarskih specijaliteta jedinstvenih na ovim prostorima.